crashing all around. Feel the beat beneath the ground. It's electric in the air, moving like we just don't care. Dnevno svetlo igra ključnu ulogu u regulaciji ritma koji direktno utiče na kvalitet sna. Kada se izlažemo prirodnom svetlu tokom dana, naše tijelo proizvodi hormone koji pomažu u održavanju budnosti i energije. Dok tokom noći smanjenje svetlosti signalizira telu da se pripremi za odmor. Provedi bar 30 minuta napolju svakoga dana, posebno u jutarnjim satima. To će poboljšati tvoje raspoloženje, pojačati produktivnost i pomoći ti da bolje zaspiš noću. Zaboravi na veštačku svetlost uveče, smanji korištenje ekrana i stvori mračniji prostor za spavanje. Otkrij moć dnevnog svetla i uživaj u kvalitetnom snu svaki put.